Once again, ladies and gentlemen, welcome to the podcast. Yabona namhlanje ngiphethe izinja ke manje. Izinja ezinganaboya, izinja ezinganamsila, ezingakhonkotha eziluma kuphela. Allow me to introduce Mr. Honorable Dr. Professor, the General Bongani Maseko. Waka Maseko? AKA Slash. Slash, angifuna simoshe isikhathi. Sihlale endabeni straight to the point. Awusithathe usibeke ngejeni yakho ukuthi ihlangane nawe kanjani i-acting. Yeah, i-acting manje ngiphuma kude ne-acting ekule isegazini kahle kahle. Yeah. Angeke ngithi into engithole somewhere bayibhayisa into esegazini but ukuyithola ukuthi into enginayo. Ngithole mangishizile. Yazi thina lapho sishizilile sometimes mosejele uba nesikhathi sokuzithola uzibone kahle ukuthi kahle mina ngubani yini into engayenza so ukuzicabanga angithi yazi iBhayibheli lithi ukuhlakanipha komuntu kwazi uNkulunkulu good so uzothi makwazi uNkulunkulu nengqondo izovuleka izosipana uzibone na ukuthi hayi man hayi ukuthi bengutsotsi lokubhizi ngithathana nento zabantu busy ezithi ukukhalisa abantu hayi ukuthi bengutsotsi yabo ukuphaza ukukhula struggle futhi uyabona thina ke sihlale Alexandra ke surrounded yonke lama suburb rich akufuneka itransport bokulula kuyinto ubona ngathi iGrand kanti nayo kuyo leyo crime bengiyenza i-acting beyikhona ngingekho ka-actor la ka-actor sometimes ngiphetshanga ekahle nawo kusho ukuthi ngiphethe kanti ngiphetshanga nix ngishaya isibhamu somdoko wabona ukuthi nongcono niyisebenzise for into ezobenefit indlela right makori ngoba ejele uyasithola isikhathi sokuzikhuphula uzithola ukuthi kahle mina ngizele ngiyazibuza ama question why mina uzufike la uzuthi mara vele yini engingayenza but ngidlile 6 years mphakathi kule 6 years yonke lengidlile phakathi ngayithola ianswer ngajoina abo drama plus ke I think now bokhona one inspire blind mama se mawuphuma mina ngenza idrama ngaba neleyo nto uthi man shuthi ivalo iyenzeka lento ngaba nabo Mandela baphume emajele baba president ekade lento manje iyenzeka abo Spanban ngababiza futhi nami ngaba nalo nebelieve ngiyazithemba ke mina athi ngiyakova le pass ngiphethe uNkulunkulu anginasikolo no grade 8 uyaphi ngo grade 8 esikhathini samanje ngathi kodwa acting ngoba ifuna into eningi ngasurvive yabo ngasurvive ngafunda nokuthandaza makole abantu banokcomplain abathi kunini ngithandaza ukuthandaza kufana ukuthandaza ukuphuma enhlizweni ngeke ukhulu ukuthandaza ucabanga inkolodo zakho ayikho into ezolunga so mina bengilo umuntu othandaza ngikhuluma naseselini bayazi bengikhuluma uNkulunkulu ngifuna ukuthi mangifika ngaphandle ngambe nge3 to 5 abantu bakopha nomthandazo wami naye sekafuna iVR6 uyabona ukuthi manje seli competition yokuthandaza mase ngigcine ngithandaza ngenhliziyo ngoba ngiyabona bayongithathela yonke into engifisa ukuba nayo ngaphandle ukuthi ngibe nemaid ngithrow away ngibe nemoto ngibe nehontshi ngibe lezi zinto lezi ngizithole through umthandazo angifa ngoba kaphi life angayi italent lami angikhumbuza italent lami ukuthi Lord nayo into ongayenza angena ke ku acting ashaya ama drama ke ngaba interested ngaphuma ke ejele ngastika ku drama two song center bengilapha yani vele lapha bayasipheka lapha nga upgrade ngangena ku Bongani Linda ke Bongani Linda la uye namajita ke ofeature ababhaya bebadabu abusikhaleni umavuso aboma-orange abududuzi mabaso ngesidanga nami ngabona ukuthi phela manje sengwenye indawo ngiyazi mawubuye ejele nalento ukuzithuka sometimes ukuthi bangatholi madoda ukuthi azokujaja kanti dala bangibone ngiyawalk ukuthi la cellphone cellphone anyway ubongani Linda director
ahlela athi kimi phuma ejele ngithi ngiphumile Dabonza athi phuma nangenqondo futhi ngibona ngathi inqondo yami ngathi sele ejele mina ngiphume ngomzimba kanti hayi ukukhula namagama yazi ikasi izokwenza ukuthi ukhokhe talent sometimes mama yanendaba zekasi ngaphuma kancane wona ama-ori abantu laba abasayechubekisa yazi mama bad influence ngaba sile ngaphuma fast kulo ngabona laba abasale banokubiza ngamagama abuhlungu abogwasa ukupari lelo gama kule simo ngoso ngithi lo muntu eqeke yini mina into engayenzanga lapha na ku crime ayikho into engicabukayo ize yangibonisa ukuthi asinto zami ngangithatha yomshizilisa kodwa kwenzeke kahle into simthana hayi ukuthi ngithi ijele le right ukunzima ijele linobunzima balo akekho umuntu ongafisa ukuthi ayifanele ngikhalele kweshizila hayi but mawuda accept nabanye abashizila la ngaphandle umuntu la ngaphandle mara yashizila akaboni ubona seAfrika ukuthi siyahlanga thina masigwetshwa lapha sikhalela ukuba mahubo ukhalela ukuba ihubo mawugwetshwa ngathi ngaba ihubo phela free yazi usho ukuthi ngaba impukani ngiphume ngembobo esikhiya ubuye futhi ukuthi yazi le hubo leyana akafuni imoto akafuni impahla ezidurayo uziphila ukuthi ngabe ngifana nalomuntu lo manje thina sakhethi fast lane yasifaka la sometimes ukuya ejele asinte blind because bangikhuzile kithi bangishaya kithi bangibizela bangithanda bangifaka izinyangeni ukuthi zingikhiphe idemon kanti bangenza wese inyanga ngoba bangifake uwese inkunzi edemon nami ngibona kahle ukuthi lezi zinto ziyangisipanela yazi mawulahlekile mina uNkulunkulu ngimthandela into ewani uNkulunkulu ufair abantu banokuthi life ayikho fair ilanga lishisa sonke ilife ifair uwe share i24 hours sonke uwe ongekho fair umuntu uyo ongekho fair bese abantu abanasikhathi sokuzikhuphula ukuthi uqale phansi nje uzikhuphule ukuthi enhle kwenzakalani ngifunani ngikhule ngifunani mina ngikhule ngifuna uba nesilahla umoya isilahla amatende ngasithola se1981 igolf ngegugile but ngoba bengifuna ukufeza amaphupho wami ngaba naso lesasilahla ngaba nefro ngathi mina ngifuna ukushada mina lezi zinto ngakhumbula lemuva because impilo yethu sasebancane imnandi kuke ngoncane kumnandi so ngakhumbula emuva kunobumnandi ongathatha kubo uhlanganise esikhathini samanje kunzima manje into esele into engitshela amajita nje nginokuya amajele ngibakhuthaza batshela ukuthi mina ngishintshe kanjani imisimpulu uNkulunkulu ayikhena uqala kuNkulunkulu mawufuna ukushintsha impilo yakho noma ula ngaphandle ucala ngoNkulunkulu uzokubonisa ufunda iBhayibheli uzokubonisa uzokusondela uzobalula inqondo uzoba right ukhuluma ivari iqiniso ithi silikhulume namhlanje nami mangizotshentsha ngenze iBible way course 1 up to course 4 ngacela uxolo kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngixolele ngonile and ngone ngitsheliwe ukuthi mawenza so into wrong from namhlanje ngifuna ukuba umuntu ongcono emphakathini ngibe isibonelo esihle ngathandaza iqiniso lelo likhulumayo uNkulunkulu mele sim-involve abantu bazi ukuthi izibusiso zicala kuphi and then uNkulunkulu akuvula amehlo ukuthandaza wabona ukuthi une talent leli bocabanga ukuthi iskill sokutshontsha kanti italent lelo lokuthi ngiye phambili namhlanje uyabona ukuthi nguphi uyaphila today ngiheli nawe namhlanje ngidlula abantu baphakamisa izandla yikho lokho ngithandwa na igebengu vele kunjalo abafeni wami most igebengu baze bangithuze ngithi abangihijack imoto ake slash akayenza into yakho mfana sengithukile nami ngithi labantu laba babelieve lento mawuyenza something eTV enjengama crime or ekareni mangidlala igospel abantu bathi lo muntu kanjani ngoba ngabona nobubi bami futhi abo mina ngilezi namamuskonti bengwari esikoleni hayi wena ngamamuskonti kanti abantu bayangcinisa sometimes bakuvalela ngaphandle uyawara kanti ufunda impilo so uyazi la ngakuthi amalishisa kanje kumele ngime kule side ufunda into abangayifundi phakathi unathwa imvula so yazi mangibambele khona uyakheleza ngapha so yabona mawazi uNkulunkulu kuba easy nje especially mawubuye ejele ngoba ukuthi abantu bakwamukele easy kodwa ukuthi bakulahle ku easy bakulahla manje bonke manje family yakho manje bakulahle manje ujoine amadrama ejele waphuma waya eVictory sonqoba
nami la ngiphuma khona nawe la uphuma khona ku the late Bongani Linda. Yes. And then from Victory Songoba ispan sakho sokuqala ku entertainment kube yini? International movie igama layo Catch a Fire. Catch the Fire. Yeah, Ngiyakhumbula. Yes, yiyo esaqala engaqala ukuzibona but nje kancane maori before iTV mina I knew ngisejele bengazi ukuthi mina ngizophuma eTV. Bengibelieve ngoba uNkulunkulu engimthandazayo uyaphila. Ngimtshelile ngifuna 1 2 3 ngikhohlwe kusasa ngithandaza futhi nginakuthi uzokhohlwa benginalo believe bengazi ukuthi mina mangiphuma ejele into engiyoyenza ngabelieve kimi azange ngibe nendaba futhi uyabona kumnandi bona uNkulunkulu ngoba uyakugada nale nkulumo abantu bazokushanga amagabethe amagama amabi hayi wena ubuyeleni kini ubuyeleni ukuhlele nje kini family yakho ukuhlele ubuyele thina enangidlina kakhulu ngikathusila baya complaina uthathi isifa abantu khona inja la kithi yatshontsha mina ngavela kwaba ngathi yimi ngisaphethele thu ngathi yabona uzondwa nabantu so uma uNkulunkulu kuba easy ngoba uyejele leso yabani baphuma ejele babuyele ngoba abantu bayaba accept baba reject angithi ngwa accept demon angithi usaphuma usathi belijele demon ujele watch uthetho lezinto lezi zasejele asinte asi life egrand for umuntu ofuna life egrand ngeke ukuthi ufuna life egrand ufuna ejele. Then zithe Catch the Fire. Yes, I remember I was part of the film ngisupplya italent bokunabo bongrish lapho abothabo Maharetsa abo Nhlanhla Mazibuko. Now you were part of that. So from Catch the Fire waya kuphi? ngaya ku Grace iBomb. iGrace amna Bezwa iBomb shelter boku director engaskipsini. Yes, but bekuma headlines kuma headlines lapha ngathola ukuthi vele ngibe nenhlanhla orangazi italent maliboli kuwo azange ngiyenze leza kuba ama extra bavela bakunika idialogue ukuthi into mayikuwe yabona amahamba noNkulunkulu ezizinto yamangala ukuthi zasenzakala uyabona ufuna ispan uthi noma banganginika 5 rand bakuphe 50 rand yabona ukuthi uNkulunkulu izinto zakhe zamangaza siyamkhohlwa futhi masilanga ngaphandle ngoba sesiphazamisa izinto zangaphandle and then from iGrace ngathola irole enkulu ku Zone 14 then today basangibiza Slash igama laka Slash yilo engilithola lapho liphuma ku Zone 14 not the late Ntate Mloyi that was the biggest role. Yabona leyana ukuthi iyo engenze ubona na today abantu bathi Slash la kama lisahleli yena Slash lisahleli nami vele nginokubhayisa nje ngizintroduce ngale Slash Evan Bongane yabo ngoba Slash ngathi mangiba uSlash ngacala ukufunda izinto ngeTV abo imali abo ngifuna ukuba nani kunzima maori kunzima futhi uma umkhohlwa uNkulunkulu wakho kula uphazama khona umisuse imali wenze ezinye izinto lezingekho ku plan yakho kunento abayibiza year plan ngibheke man lento le angiyifunanga kodwa sengizithola sengenza izinto ezirong sengizithola sengiyajiva manje vele kumnandi uphuma eTV yabona nawe wonke umuntu 325 yabona ilife ubona ngathi man uyabo usikhohlweni lento engikhuluma ngayo ukuthi wakhohlwa uNkulunkulu uyakhohlwa. So Slash mawungaspani uyi-actor so based on i-pressure yabantu bakubona iTV abantu bane-perception ukuthi mawuphuma eTV so rich abantu aba-stereotype who are not well informed. How do you overcome i-pressure mawungaspani? Angithi nge-actor ngiyakwazi ukuthi ngathi nginemali noma ngilambile ngathi ngathi ngisuthi so mama abantu abangasangiboni kuye kwaba nesikhathi njengoba kuyi-COVID iyasilimaza especially for ama-actors fana ama-artists asifana abanye namanye asiphumi naseyindlini efanayo yabo bari malapha athwani hale kani vile so njengoba singaphuma endlini efanayo abanye siphuma la siphuma khona siba ama-actors sonke sihlangane sibe group e1 but asifani i-background yethu ayifani thina abanye sidonse kanzima to that extent ukuthi sigcine senza ama-crime sifune impilo engcono ukuthi kube ngcono ngokuthi ufana nomama akayifuni naleyo mali yobugebengu gcina ubhema ama-drugs so yabona manje mina ngibuya kwenye into kwenye life noma ngihleli nabo nginalelo valo lelo ukuthi ngikhumbule ukuthi hayi ungazisabi
ungasabi labantu sebenza nabo la pretender shangathi vele sisonke kunzima so yathi mayingishaya iCovid okay feeling in a property yami enginayo yeah ama room and stuff nokuthi ngiyahasila somewhere ngokuphusha ku MC kanongifeature ku music video nokumotivate ikolo because ekolweni abantwana bazibiza ngo slash namo slash yabo bayenza izinto ezisinako so to catch a thief use a thief so kumele kube yini futhi engibatshela ukuthi lento le wrong as much as ngiyana semajele ngibatshele ukuthi mina ngenze 1 2 3 ningibona ngiso ngenze kanje so ngaphandle kwe-acting ngathi ngiphi platform ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume into engifuna ngiyathanda ukusiza abantu bayibiza i-community service I give back to the community yeah labantu futhi ngithe bangibejele bangi-accepta nokubona abanye ba-accepta ngezenzo zabo umuntu sabu ukhuluma isijele yabona uzibiselanga so i-strength /strength so overcome i-stigma sokuthi once a criminal always a criminal neso overcome a criminal record angithi masiya kuma audition iform ithi have you ever been in prison we overcome kanjani ufila kanjani mofila iform ithi uke waboshwa vele uke waboshwa iqiniso lelo noma uzothi awukaze waboshwa bazayipick up to the system so uziprepare kanjani ukuthi uzophila lempilo oyiphilayo uzokwazi noku-overcome those stigmas nabantu abana wrong perceptions about ex-convicts yona kunzima kubuhlungu futhi akekho umuntu ofuna ukuzonda akekho umuntu makafika bathi lo yabo even nama-looks and stuff even nawo ama-artists abanama-actor makathola ukuthi ngiphume ejele like kuba nadistinga ukuthi ubuye ejele kanti lezo zinto yizo izinto mina ezibuilda i-character yami ngizwele TV ngumtsotsi ziyangibhilda lezo zinto bazenzayo nje ukuthi ngikhuluma amagama abo amanye ama-actor lezinto bazenza kimi zingenza ngibe strong ukuthi noma sihlangana lapha ne-TV ngicabangele lento ayikhulumile ngihlanganise ne-acting ukuthi manje ivele iphume but kuko konke kubuhlungu bona kodwa umuntu ongipholisa amanxeba uNkulunkulu wami njengoba ngitshela ukuthi mawuhamba noNkulunkulu even noma ngiyakuma audition ngiba nesikhathi sami sokuthi ngithi Nkosi ngicela kube uwe ohamba phambili mina I will follow you uyangithola so ezinye izinto ezikhulunywa abantu ezimbi ezingangenza ngishintshe angisazizwa anginaki futhi mina angiphili nabantu abaphuma e-TV most of the time because nokubona ubu-negative babo asiphume endaweni yowani mina ngiphuma la ngiphuma khona bona baphuma la baphuma khona so asiphili i-life angeke bangi-understand as much as nami ngeke ngiba-understand isilungu yabo isilungu mpintshami i-flop somewhere ayikaba ngithi ufundile wenza i-flop no wenze kahle but kumele wazi ukuthi when to talk to speak English angiyasinto ngamane nje uyi-actor njengami sokuzogabanga sengenza ubutsotsi nge-English give me the money now akekho ozoyikhipha so yazi i-acting iye ufike kulo mqondo ukuthi siluzi i-acting yethu thina ama-South African kwasesishaya isilungu sokuyisilungu laphayana sesingama-American kahle thina sinama-language wethu loyi-12 esinawo la South Africa esingawasebenzisa for ukuyenza ezinye izinto ngoba isilungu ngikhumbula ngisebenza ku-Generations ngi-hitman kaJack Mabaso bangikhulumisa i-English cabanga ungakhulumisa mina isilungu mfethu ubona nami sangihlanga mina ngikhuluma le English yabo why because okay sharp bangikhulumisa i-English /Malo eyiphi i-role ofisa ukudlala in future wonke amarole owadlalile yiphi nje eyisifiso sakho ukuthi yazi one day ngihalela ukuthi ngiba-actor so well uthothi ngiyakuthanda oba se-TV ngiyakuthanda why uthanda because ngingaba lapho uthothile sokuizi ukuyenza lawo ma-character so i-wish yami ukuthi ngenze into engakazi ngiyenze even like umjolo husband
Yeah, doctor. Yeah, I'm 44 years old. I'm turning 44 this year. Okay. And so kuba ubaba, I don't think ngizolunga because anginanetshebe, yonke into yami incane, ingqondo incane, yonke into incane nje. So amanye ama character ngiyabona ngeke ngilunge. But nje mangathola nje ama character grade ngiyafisa nje kwathola. That's why ngimthandazisa nawe kanje ngibhekile ukuthi ama orange okwami kuzwenza movie amdonse njengenza out cream. Sibonile iside la because abantu mangibhlome nabo bakwazi ukubona umehluko between mina real life na TV ukuthi TV hey baba hey wena hey lazi ngo number 3 South Africa ngicleve igugule uthi top 5 gangsters in South Africa on TV. Number 1 uwe obvious ngaba ubani umuntu kube uRoni kube yimi kube umduduzi mabaso angisakhumbule number 5 yeah but so uyabona ukuthi iTV ingibeka to another level nasesikolweni angazi ngiphume number 3 ngivele kayi4 ngirobha ngala ngarotsha la ngozonda bomema yona ngiyabo ayikho into ozoyenza leso ngayeka isikolo ngangena ku crime department ngoba laphana kufuneka ama CV uyangena nje so nami kwaba kulula ungena ku crime whoever wenza crime lapha emakhaya bafethu hey baba cabanga ngalento yenzayo ne-acting makuthi nomqembu ba-interested abantu ku-acting njengoba banihlangana nami bangibuza kwenze kanjani kusimple namanje ngisabela ku-same question ongibuzana uNkulunkulu mkhulu. So ngiyazi ukuthi uzelwe ngowesifazane ube nobaba emhlabeni ube nabogogo nabo-auntie ikuphathe kanjani indaba yokuthi uhethe the parents while you commit a crime and then you went to prison and then yazi ukuphatha kanjani when you repent? Ayibuhlungu into beyihlala ngishaya ejele ukuthi umama ngekangikhuza. I'm from a poor family yes but besilala sivile. So bengifuna nje izinto ku TV enkulu so bekangikhuza so ngithema ngishizile ivoice beyikhala njalo kimi engqondweni yami ukuthi esani already belengikhuza ngingakwazi nokutshela ukuthi ngiyaxolisa ngomlomo rather bengilibhalele letter mama ngiyakuthi ngibhalele ama letter ngoma last day what ngalawo malanga special because into bengishaya every day ukuthi yabona kuba bengishaya lamagama alabantu bebangikhuza yona sangincane kanje wenzani phuma kulezo zinto mina ngibona ngathi ayiba amahlanga so amagama abantu ayabuye akushaye ijela limazi ijele indawo nje yakhiwa but mazokhumbula psychologically emotionally and waba weak lapho wahluleka uku-overcome leyo situation yokuthi u-accept ukuthi vele ngiyenzile ngaba wrong umuntu engingaxolisa kuye uyi-one manje uNkulunkulu ukuthi abathinte nalabo bagamele ngesandla sakhe sinamandla ukuthi ngingafiki laba obvious bakhona abangikhumbuza ukuthi uyakhumbula yabo anginaki yabo anginaki ngoba ngivele ngibapayise kuNkulunkulu ukuthi awunkosi uyazibonela ngithembe yena ngina-bodyguard angina-security and then ngathi mangibuya sengi-answer le question yakho ngathi mangibuya kwabanzima ngoba ngibuya umama usesibhedlela unabo 3 months asesibhedlela uloku uyangishashaya efonini uthi ungaphandle khona right kanti ngabe angafuni ukuthi yabo so ngathi mangibuya ngathola inyembezi zahlala la kube ngaxwaza kube zaphuma but ngoba benginalistinga ukuthi ngifuna strong azange ngizivumele zehle ma-oil ngacela ngayenza ngayokhalela umama wami le zayiphumela inyembezi ngoba yonke lento bengishaya ejele finally ngibe nenhlanhla ngamthola saphila umama wami ngikhuliswa umama ne-stepfather sami ungikhulise egrema lokuthi stepfather zaphetha yize futhi ezingcono ukudlula bobaba mina ngikhulise egrema ngibe nenhlanhla so umama ngathi mangimtshela ukuthi sengibuyile manje ngiyaxolisa ngizokuyenzela 1 2 3 ngampromisa and ngaziyenza izinto although ngazenzanga zonke kodwa ngawavala ama-channel ukuthi le ukuthi ngikhule ngifisa ukwenzela umama sisikhula vele ufisa ukuthi umama ngisazomenzela into ekanje ngavala so manje ekhaya kimi ababheke wena plus uphume TV baba nabantu baba nedistinga ukuthi sinemali ene abanye abantu basebenza kangcono ukudlula thina iTV talent nje lokuthi for umuntu njengami oyibuyele ejele le right for thina because sifundanga vele nayo i-acting mina kahle angeke ngithi ngifundele mfethu ayifundele wafunda ukusukuma lento ayifunda ukukhuluma hayibo ugijima hayi moto so masifahlakiwa sileshi singena edangeni abanye sijoina ama-gangsterism sishaya umthetho abanye singabo-one
wena bowumuntu onjani eTanyana? Angishaya umthetho. Azange ushaya umthetho? Angishaya umthetho. Angifisi ukushaya bengeke futhi kube bengihleli futhi bengeke ngishaya. Because bese ngibona abashaya umthetho ukuthi baphila kanjani. Ngibona ukuthi boshiwe usaboshwa yabona lo nto ngokunjalo. Yabo. Boshwa kabili kabuhlungu. Nawe lapha kabuhlungu. Kunezinto bengizibona ngoba nabo kuyabasiza lento kube bashintshile. Into ebalekile mawusejele ukushintsha nokuzithola. Claro ayikho edlula leyo. Nokuthi ufunde kunezikolo sithole. Mina mangishizi kabo kunezikolo emajele. Sifunda ama religious angazi bayikhiphile la ngaphandle izikolo zingasafundi ngabo Jesus. That's why bangazi ukuthi kumele uhloniphe umuntu omdala uyihloniphe akayazi abantwana bamanje because izikolo nikhishe le religious. So lapha ejele ayikho. Ikhiphiwe i-biblical studies. Agriculture ayikho. Why? Angithi ushintsha izinto. Umthetho uyashintsha abantwana bamanje abahloniphi. Why abantwana bamanje babiza umuntu omdala ngegama? Uthola undlula estradini. Yema orange. Nayi le ethayo. Esileshamba nayi le. Sike sayenza thina into le masikulu. Hayi. Bayaza Lucky Dube bashona sibahlonipha futhi Lucky Dube babe malume silawo magama besiwasebenza. Okay, ngiyazi silungina ngeke ukuthi Babu Peter or Uncle John or Uncle Matthews, but as Africans thina abantu abamnyama kunobuntu nenhlonipho futhi malume ma-orange. Singayishintsha kanjani le perception for labantwana bethu labo? Singayenza yini lesingayenza ukuthi babuyele emasiswini bafane nathi lebesikhule ngakhona? Into esoyenza ngeke siyenze ngelanga lewani inzima but ukumotivate ukukhuluma nabantu uNkulunkulu wenza umhlaba ngokukhuluma. So ukukhuluma nabantu is the best way. Ukuthi sihambe izikolo njoba ngiyenza mina. Njoba senza sihambe izikolo sibabonise sibatshela amantombazane especially ukuthi ukugcoka isigcebhezana umvuzo wesigcebhezana into nento yenzayo ma-oral life inomvuzo. Mawugcoka isigcebhezana sho ukuthi wena ufuna attention. Sibatshele labantwana sibafundise inhlonipho sikhulume no-government abuyise religious abantu bazi ukuthi iBhayibheli lithi uyahlonipha uyihlo nonyoko ungabulali. Yazi iBhayibheli liyasigayida thina si-ignorant nathi thina abadala thina abaphambili kulabo abamanje siyenze kahle makulu. Ngeke uexpect ukuthi umntwana angaphuzi but siyakubona lapha ngamabhiya angeke nathi thina self kumele senze kahle ukuthi babone labantwana ukuthi kwenziwani. Mohleli nomntwana wakhe endlini ungamtsheli izinto ezingamfuni. Umtshela inkinga zakho nabangani bakho zabantu abadala umfake inkingeni. Kunezinto ongayixoxa umntwana mfundise ukuthi umuntu angaphandle amhloniphe because as soon as lo mntwana azoba nathi mentality yokuhlonipha noma ubani wangaphandle uzozikhuza ngeke alethe ugwani ngoba uyamohlonipha sinongahle kwenza izinto ezisinazi sileka ngenhlonipho sileka nenhlonipho nokumela abantwana sithi hayi umntwana lo nto le into yenza ukuthi baya-rage abantwana manje ma-orange njengoba sikhuluma manje abantwana abalali endlini abantwana bayajiva ukudlula esontweni akugcwali njengasemjiveni. Abantwana baphendula abazali babo abantwana kuba abazali. Mama kithe kuphatha umama naye ngelani kuspoiler. I don't think uNkulunkulu uyathanda abantu abaspoiliwe ngoba kube abathanda iBhayibheli ukuthi indoda nendoda idla umjuluko wayo. And uthi uyasho ukuthi nabantwana singabaspoil ngoba uyamosha lo mntwana. Kusasa usekho wena usala nathi usipha inkinga. On the entrepreneurship side, how did you build your brand in terms of marketing and promoting yourself? Uzipromota kanjani ukuze uhlale usustainable? Sihlale sazi ukuthi uSlash ukhona makune span uhlale urelevant. What makes you relevant all the time? uNkulunkulu mkhulu. Africans ngezibiza ngokuthi against the last step up and report ngezibiza ngesikhokho. Wangizibiza ngesikhokho ngoba nokuyeka abantu baye entweni bathi sinamuva liyabo abantu kumbayeke baye and then mina ngathatha le ndlela ukuhlakanipha komuntu kwazi uNkulunkulu. So ngathi mangihlakanipha ngabona ukuthi okay uNkulunkulu ukuthatha
akubekela mahamba noNkulunkulu kunengoma sesithanda ejele sithi kanti kumnandi so ukuhamba noJesu besithanda kanti ngoba mawusuhamba naye kumnandi sisabuya kuwe ngoba asazi kumnandi bangale sazobala sikhona that's why kunzima ukuthi siye ngani but yonke le life mawuyi artist ngoya kwami ngeke ube artist ungamazi uNkulunkulu kumele wazi uNkulunkulu mina ngilelo actor lelo namanje angazi ngibe neagent angina agent mina nama ngazi kwenzeka kanjani lezi zinto angazi mina ngiphapha masengilapho ngizwa nina nikhuluma abakhulumayo ukuthi hey kunama audition kuphi ngiyibambe ngifike early ngiyavuka ke mina ngifike early mangale vele mina sengiyathathwa nayo slash angimangaza ama-all ukuthi lo slash bemo number 884 ngithe mangena ngale kunamakhamera akho lesi senzele noma yini yobugebengu ngithe mangicela ukubamba le plan ngathi fuseko yakhipha le mali kanjani ngathi soqalile bhodi ngathi ya ngathi usabona laba bang-audition bangithatha same time azange kuyokwenza ngathathwa same time wabo slash mina ngibona after ukuthi kahle kathi kune-agent yami onguNkulunkulu. If you have to change the industry, I'm putting you in the Department of Arts and Culture. Mugenzi ambassador. The arts and culture. Yes. Based on your experience, not the way industry we born in a corner with its challenges. How will you change the industry? Yini tokumele ngasayenzwa, yini okumele iyenzwe, yini okumele ishintshwe. To improve. Kule industry le inkinga enkulu kakhulu. Ya kukho la nganabugebengu but sama obsebenzi. La kunobugebengu ayazi abantu bamba inyanga for act. Abantu bahamba ukuthi ufike babathi awu nangu ungena lapha ngiyambona ufuna kona lokhu act yabo so abantu baza ngobugebengu so mina mangathi ngiyashintsha lapha number 1 ngingafaka irespect ngafaka irespect kuwa ama-artist ngoba ama-artist ayakhohlwa lapho uma khona nesipedi bari usikarutela sidiba akumelanga ukhohlwe la uphuma khona siyakhohlwa mase singama-artist siphume e-TV sesibheka abantu kanje sesenza ngathi asiyazi ini nani papa ne-archer namina namanje siqhubekiso yabona mawungakhohlwa la uphuma khona bese uba yi-artist kuyoba nzima that's why kuba nama-depression babulawa yi-stress babulawa yini because masibalapha ama-artist wonke anidwa ukuhlalwa phansi bamotivatwe bamenthware kukhulunywe nabo baboniswe ama-before nama-after ukuthi la kuso masemehlweni uzibona ngathi makunzima phela kuba nzima anytime this is not a permanent job fanele ukuthi mina ngishaya piece job nabantu abayekela ukubheka nina abantu emakhaya yekelani ukubheka i-acting kakhulu khumbula ukuthi wena yini ispan sakho ninebhanzeni izinto zene enikhulu nifuna ukuzenza ezingcono ukudlula le ukuzifakela amehlo le ngoba uyothi mawuhamba ngama-Porsche ku-TV ayisekho imali sebayarepossess ama-Porsche bayalanda emjayiveni la uphapha khona seyalandwa futhi imoto soyisaba ukuphumela ngaphandle ngoba awutholanga iskill uvele wathola i-character wa-actor so kumele ufundiswe nokuthi imali isetshenziswa kanjani imali inkinga ama-artist akhohlwa ama-dreams wawo ngenxa yokuthi sebase-TV so mina ufuna ukuphila impilo yase-TV ufuna ukuphila amakopoloshi into uphila into ongasiyiyo and e-TV bakuonisa i-club bakuonisa ama-taxi kanti in real life awuna ne-screwdriver manje ngo-House of Zwide ngi-own ama-taxi ngigcoka kahle kanjani ma-oil but leyo nto engiyenza ukuthi ngikhohlwe ukuthi mina kahle kwambani mama because I always remember uzikhumbuza ukuthi ya konje mina ngifuna so ungayenzi into ongayijwayelanga ziyaxaka nabona baxakeka abantu uyenza into ongayazi awuyifundelanga so mina njengoba usho ukuthi mangaba yi-ambassador i-art and culture ngabatshela ukuthi number 1 before uthola isipande hamba uthola ama-life skill ama-acting skill everything yonke into ube ne-skill sa everything wazi ukuthi njengoba ngizo-acta ngenza kanje abantu phela sivuswa abantu thina so mawuzobhekisela umuntu okuvusayo usho ukuthini sivuswa abantu thina so siyakhohlwa thina abantu uma sesijikela abantu mara yibo abasibhekelayo abasenza abantu abasivotelayo ukuthi awusiyamthanda umuntu ngabantu yibo abavotayo nangama-awards yibo abasishaya uyawini award angazi mina
ngiwina nje ngokuthi ngithole ebantwini sike saya emasafta yakho ngisapota mina ngagcina ngihamba nawe kumasafta bathi the winner, who's the winner? Ngawuze bathi Israel mara maseba announce dololo Peter van der Merwe yiyo into engisho ukuthi kumele bonke nama-producers ekuthinga kumelanga singene ngokuthi wena umfowethu ayisebenzi kanjani angeke ngizofaka umntwanami angaya le ukhuluma iqiniso ayisebenzi umfundisi akazali asibeni fair asibeni bani i-talent is too much and thina la iJozi la eGauteng especially asekele ukwenza ngathi yithi yeah kune-talent ngaphandle out of Gauteng there's a top talent ngiyahamba ke mina ngilibona i-talent ukuthi abantu banama-talent but ama-opportunity awekho. When as an ambassador you will create those opportunities for the outside. Sike sithola isitory esikhuluma straight ngevenda ukuthi like abotsotsi basevenda ilife bahlushwa yini crime yasevenda njalo sibone yaseJozi sesiyayazi awusayibheka ngizoyi-catch up ngiyazi uzwenza kanje sesiyayazi ngaphandle kune-talent kunezinto awuboni ngithi sesi-too much to isingam sesikuyisingamla kakhulu angazi abantu bayitshela ukuthi mhlawumbe ma ungasazi isingamla awufundanga shooting education is English. If you can't speak English, you are not educated. Then umlungu ke yena makathi educated, educated kanjani ngoba isilungu ngithe sabo. Kuphi wena ngambuza umunye kuma audition ngithi understand something ngithi ngibuza ingane. So say what is I don't understand. You don't understand. But you are right. This is English. So mina ngibuza letho dark ngikhuluma nomlungu akangizwa. What? I don't understand it. I don't understand too. Before you fight this, leave it. So /Maro Bongani Masego, how do you strategically manage your financial matter? How do you save money? How do you use money when I'm a holiday? What are your investments? Which it can be an advice to the would-be actors, the young ones out there, abafuna ukufana nathi. Give us a skill. What is your strategy? I mean, I can't push out for Mali. Obviously, I'm a father of 4. I'm a married man. Obvious. Izinto ezikanje ngina twins girl boy. So kumele ngicabange for bona. Yabo. Ngicabange yonke into engenza yonke isenti engithola kumele ngicabange ukuthi ngibabekele imali. Kuhle ukubeka imali. So ngibabekele imali nalama izinto enginazo ama investment obvious ngibheke for bona for better education because mina nje family nami akekho no grade 12 ngoba no grade 12 DNA test uzosifakela amehlo so kumele mina ngenze yokubeka imali. Ukubeka imali is the best nokuphila ilife esimple. Good. Awuboni ngizibona imoto awuziphilisi impilo ongayazi uzikhale uyothenga imoto ubhadalana naku 8,000 a month. Ngifuna bathi uhamba ngePorsche mina ngihamba ngeGolf 1. Mara uyofika la kuyiwa khona futhi ngifikela cala ngithi ngisuka day before ngeke ungithole. Ngisuka day before ngeke ungithole. Ngirelaxile kahle. So indaba zemoto sibenazi imoto sayibona ilife isamotsha ngabona ama mistakes amanye yiwangenza mkhulu ukukhula ukucabanga. Ukukhula komqondo. Yebo. Ukuba informed. Akusukhula ngeminyaka ube nentshebe. Ungaba nentshebe mara uthola ukuthi ngapha swak. Fucked up. Into ehambayo. Masingaba aware ukuthi thina sisemehlweni abantu. Whatever we do. Kumele sazi ukuthi sisemehlweni abantu. So yenza kahle. Sisibonelo. Always noma singama blompot. Noma usuza si decoration. Aweke uvela ungena uphethe ingudu uyisole ngaka nje. So beke ibhiya la ingudu la njengelo. Angithi you are a role model. Do khona ubonayo. And babu angithi bathi we look up to you. So kusho ngama magama yonke into esiyenzayo we need to be extra careful. Very. And kuyakusiza lokho nawe uyakhula lokuthi uyenza ngathi uyenzela abantu nawe kuyakukhulisa lokho nawe uthi awuthi ngenza ngathi ngahlonipha ugcina uhlonipha ngithi then how do you prepare your character if you get a role, a script? Ungayiphinda futhi makolenje. What is your strategy uprepare kanjani kuze mazoyishaya le party lena ihite kube yiyo vele sicwale nawo? Number 1 into makwe yakho. Number 2 into iskill ngesithola lapho ubloma nabantu basekasi because most of the time yenza ama scene
ama-character wasikazi. So uyoblomekazi example mangiyenza uzone 14 bengishala abantu basemamoshari ama-round babuze baphila research character. So nayo lawe abo-script kanjalo because kuba nzima for mina angazi isho ngithi ngi-slow learner but ahluphi ngasho ukuthi yeah slow learner. So kunzima isilungu kumele ngitranslate to Venus. Yeah, I just feel like isikhathi sikhevo ukuthothi ukuthi uma ngikhuluma lapha ungibone kumnandi ukuhamba noNkulunkulu ngoba kuba easy but nje ngiba nobunzima ngibe nobunzima zisasuka. Yeah, ngibe nobunzima zisasuka nokwakhohlwa namamalanga ngathi ngaba perfect nokwakhohlwa example mhlawumbe makumele ngithi if angibhadala ngizokubulala ukuthi ngikhohlwe ngivele ngene ngithi ngiphume ngapha. Yabona leyo nto ngikhohlwe but ngiuser something better yabo. Yeah ngoba iscript angeke usiyenzele way singakhona sifuna obviously ngeke upheke ipapa nje kumele ufake ipice ufaka ama what that's what I did. Mr. Bongani Maseko. Yes sir. There's drugs in the industry. Yebo. There's too many women. Yeah. There's too much booze. There's too much pressure. How do you survive? Ngizithanda izinto ngizithandanga nje izinto ezithoka abo-drugs ngaphamile those days before I went to prison. I was smoking drugs every day. How did you overcome ngoba bathi is one door in and one door out, point of no return. Once you are in forever. I came across abantu ababhema ama-drugs. It's not easy for them to quit or to repent. What was your strength? Mina yami simple baba Mabori nabafowethu simple yami into njengoba ngishilo ukuhamba noNkulunkulu kumnandi but nje mase ngibala mina physical ukuthi mina mafuna ukubhema ama-drugs noma nabantu ababhema ama-drugs uzobhema ama-drugs mafuna ukuhlakanipha noma nabantu abahlakaniphile umuntu nomuntu une-choice sine-choice. So mina I think I've made or ngingachoose i-choice right for me ezongenza ukuthi ngisurvive nakusasa. Stay away from abantu nami nawe bheka siphuma sonke eGomora but it's not easy ukubhema amabhlola because ngiyazibheka ngibheka ukuthi ngiyabheka mina angizijwayezi lezi zinto lezi our speed amabhodlela labantu abo lezi zinto yani abo ntombazane ngishadile ngenze kahle ngazibopha ngokuthi ngithrowe ukuthi ngoba kunzima ukuphuma sise TV thina bongena amantombazane ama-drugs ababamba mahala ngithi yathina sikuthola izinto. So but if wena uzifaka uhamba endleleni kaSathane uzomthola kukuba ukuthi wena ukhetha ukuthi njengoba mina ngiyi-actor ngihamba kanje mina ngile-actor le elikwazi ukuthi ngenze isobho ngitshela imeli yami siye laphana eJozi sipha ama-street kids amakhabu amasobho bamba abantu ababoni futhi angifuna ukuthi bayibona ngenzeli bona ngizenzela mina ngizenzela mina from kuthanda kwami awubathengi ngoba naku sophuma eTV reason why Mabori especially amahobo ama-street kids is because mangidlula ngikhumbula ngipakile emarobotini laphana uyadlula umkherezi udonsa itroli yakhe athi Slash uyayenza into yakhe eTV nithi baba ungibonephi ngobulanda estradini athi ungawara ayifuni wena ngayibheka vele ngiwariswa yini ithi ngijabulele nje ukuthi umuntu angazi. So ama-street kid mabathi Slash so bona kumele singabanaki yibo amafeni wamampela labantu mina ngingama-fan wami most abantwana yibo labo abokulufa abovundrasi yabo lezi Slash model besides music ngikubonile kakhulu usifana no-Anaconda. Yes Anaconda. Yes. So besides music, acting, MC, motivation in schools, public domain and prison, what is your other streams of income? Any man has a aside of being an actor? Yeah, business. Yeah. As I've said, good in the property. Own a property on a room. Yes. Yeah. Except about MC and stuff. Yeah. Ngikakhulu ngayi-art and yeah. Property is stronghold. Yeah, izinto zasendlini then lezi ezinye abo-acting ama-income is the major. Imali yokusevisa kwey'moto iphuma lapho laphana ngidlaleni uyayibona. So kuko konke ongibuzile mfethu futhi uyangikhuthaza uma ungibuza ama-question aso because amanye ama-actors nokufuna uku-actor ey'ntweni enjengalezi
Ngizokwenza sethi la sikhuluma into yamampela. Nakutwisisa khona. Ya, la shafamba ekhaya. Nakutwisisa kahle. So njoba sikhuluma into yamampela la kuhle ukuthi abanye especially laba abangandazi lokishi ba-enter amaphanti waselokishini hamba ublome elokishini ubone ukuthi kwenzakalani elokishini uzoyenza so that ube relevant ube authentic ube up to date ukuthi what is the latest lingo kurengwane kudliwane kazi manje now uthola spam generation uyohlala e4 ways and your first job you were a gangster from the township then so as distance from the township you get another job of the same caliber. How difficult is gonna be to be relevant to the character? Kuzobanzima kakhulu ne? Angisiyafundisa Slash. Yebo siyafundisa vele. Sisibafaka esigeke. Yeah. Ukuthi lezi zinto lezi kahle babe stars, babe emqondweni. So, angitshele, the question abathanda ukuyibuza le. This is 2024. 6 years to come. Where do you see yourself? What a question. 2030. Yeah, but i-dream yami ukufundisa abantu i-talent because ngeke sive nesikolo sonke. Yeah. Abantu bahlupheka namasalenti wabo because abekho aware abasearch talent labo ukuthi ukhipha abantu i-talent into vele engibhizi ngazo especially abaphuma emajele bayakwazi ukumcontacta ngimfake enyanga entweni ukuthi yenza so nami ukokota laphana uzozibonela nawe so ukusiza umuntu ngenze my own thing ngenze movie yami. Oh yeah. You wanna grow now ube ne production yakho. I-production yami ukuthi ngibona ama-superstar kule nto ngesandleni sami. Izoba yini igama le-production yakho? Angakayi play ngisho ngisadonsa amandla ungajahi first class / multimedia. Ngiyenza kanjalo. Ngiyenza ngifuna ukuthi multimedia bangangena nabantu bangena kanjalo. Ikhona into benginokuyibona ye-English manje. Njalo lento ye-English asinaki. Nabantu basayina izinto nje abayi-understand mara ukhuluma English mara awu-understand lapha ukuthi kuthiwani. Maria sign. I-English bafethu kunala ifuneka khona sikuthi nje sidale sesikhuluma English bra no you need to speak when it's necessary abantu and thina abangafundanga amakhuluma English sifila ngathi usenza sibe nenhliziyo because ngathi wena uzenza bese sithina siyilimo phela understand ngizosithomela sithatha nendlela so be careful makhuluma English wazi ukuthi English ngikhumbula ngisejele baphuma abantu bangaphandle ingane bazosimotivate but here guys we are here to rehabilitate you. Those pinchami sibalini ukurehabilitate. Athi kufana nokuthi house arrest sibabamba bonke nodabula. Understand abantu bathini laba. Isilungisana kwezinye izinto. Isilungisi grand sifuna abantwana bethu but when it comes to kule industry yethu. Yeah. Even music wethu asawuzwa sesizwe English. Awazi yesitawazata. Abonke so uzwe ne gospel sezwa be English. Asibuyeni esintwini. Have you noticed Slash ukuthi you can have a standing comedy show? Mina ngiphile nawe kakhulu ngiyakwazi. Yeah. And ngiyazi uthanda ama-joke. Uyi-consider nayo. Uyenze uyi-one. Uyojoyina ku-David Kawu nakuSkhumba. Ungaba granada. It's another stream of income engokunika yona. Okay, your future dream is to have a production so that you produce your own content, which is a good thing. Now in the question of are you aware of people like us, men, Babane at ending? Yeah. We counting from Mashatini globally. Whitney Houston, Michael Jackson, R. Kelly's, blah blah blah, Madoza, Nebu Matosa, Brayuku. Actually, most. I really fear Uti. Baba nemali abantu kusasa I blew it. When I blew it, about that Muslim. Yibo labo abantu benza izinto ukuphila impilo ongaseyakho bongeke uyibhlwele imali kube uphila impilo ufuna ukuba usibanibani so mina nginafear lezi ngiyazithemba ukuthi mina ngithukanga bona hayi ngithukanga izinto ezikanje zifuna istrategy zifuna ucabange kunento ebathi iplan khona ama plan a short like year plan ucabanga ukuthi this year ungakugcoka amandla pende wa 2 years back umuntu njani akumele wazi ukuthi ngithengele uachieve this year
achieve ubeke malini kunale khoto lensimbi abantu abazithengisa lezi bayiphuthu mina ama 10 rand lapho 20 yafaka ngavukile lelo chukripa abafew always abafew ngiyafaka ipathe saving leyo nto leyo. You are wise lesson ngizwa kahle. Have you came across a situation whereby undlula ngekara yakho but abheka le celebrity amba ngemoto akudala and uyithatha kanjani? Imdala ngivele ngimanze ngithi umkhulu wakho ohle uhluleke ukuthenga imoto esaseyithubo ngazi ungijwayela kahle good anginandawo ngiyazi abantu bayakhuluma ngithanda bona mina bakho umuntu akakha cethile ukula uqina khona bazokhulumani ngawo ngananex mawole okay wafana netaxi so yi-celebrity izinto zingahambi kahle maybe 2 years 3 years bese ufike renkini but akanamoto mara nabasetaxini akakadluli kule situation. Mina yami bamnandi angazi maybe ngikhuluma kakhulu bangibhadalela noma ngibhadela uzozwa mina ngathi sikashikika ubhadala lo hlela but asengibhadalele bayangibanga and kumnandi la fasetaxini noma imoto ziright zikhona sometimes I prefer to awuthi ngivele ngoba maybe ngibheka indawo ukuthi ayo ama-taxi ami yabo sometimes ngiyagibela itheni kumnandi eteksini ngikhumbula ngigibela itaxi kwangena omunye ubaba aphethe i-KFC yokunuka yona eteksini plus ngiyayazi i-KFC omunye umama ufuna ukuthi wayehla after robot athi ngicela ukuyehla e-KFC sorry after robot ngithanda yami hayi ngishayile so eteksini kunokumnandi bakhona and so abantu bazokhuluma noma ungayenza kahle mawona kuyafana into ekhulu mawuzoyenza into egrand bazoyibona yazi abantu banokukuzondelana anokukuzondela ukuthi ngasebumnyameni bayenza izinto zasebumnyameni umnandi bayenza izinto ezirong bayabulala nabayaloya bayenzayo uze wena netoshi le bazokuthuka ama-orange futhi yakhona bazosikhanyisa ubani lo abakuboni ukuthi ubani bakuthuke yabaphazamisa kanti kube bajabulela ukuthi usilethele ukhanya okumele bajabulela ukuthi hawu ekhrisini akukhanya so abantu bazokuzonda and inzondo yabantu ijabulele because abantu they will talk and ngoba ngakhulumi nawo sho ukuthi useless Should awuna impact awunamsebenzi awufunction so khulumani ngawana kumele sikhulume kumele abantu bakhulume kumele sijabulise umsebenzi womsakazo awuboshwa awuye esibhedlela kanjani awuphume TV angihambi inyanga shuthi awufunction hayi wena awunani indaba yakho ayini slash man how do you eradicate a generational curse into your family and turn it into a generational wealth? Uyikhrotman ifamily yakini ayiqalanga ngawe kube nabomalume kini nabobaba uzalelwe in poverty uke wacabanga ukuthi mhlambe ku black type yakho okay before amabhuna abhathula umbuso wabantu abamnyama lezenkathi zabushaka after bushaka have you noticed ukuthi khona role oyidlalile wena in the blood type of a manship in your family? awuziboni uproud ukuthi mhlambe ube umali umongcono kaMaseko if bekunabanye abaMaseko who are better than you bongeke ube in poverty in your family? Mina strategy sami simple ukuthi family amorini man for himself God for us all. Number one. Yeah. Family zokubuyelisa emuva. Uzoyehla uthenga amasi yamathengi wires nesibaming apha. Uyabona lale. So ukuthi ngibashintshe ngeke uphuzise idonga amanzi ngawufuni. Mfethu mangikhuluma nginento wami umshana wami manje yashizile. Ngikhulumile naye. Abantu siyakhuluma naye. uNkulunkulu vele akathandi hayi ukuthi akathandi but akayifavor indaba yokuthi ulokusiza abazali bakho ngemali wena family yakho ama siblings wakho akayizwisisi ngoba baphila izandla nezinyawo nengqondo so umuntu onjalo sometimes kufika la ngijazini phela ngingakhohlwa nami ngine life ngomuzi nabantwana so ifamily yami ukuthi ke bayenzani angesibhayi kakhulu ngoba namaflop wabo ayavela manje masikhula iqiniswa ngihide why ayavela ngibona kanti why so umuntu zofanga naniksi lokuthi family yebo kanjalo
bazorelax awuyabaspoila awubayenzi babe strong abafunde nabo as long ingqondo bayakwazi ukucabanga ukuthi yini manje bahlula yini futhi ayifamily yami umuntu nomuntu futhi mawungasebenzi uhloniphe ifamily yami balabo malume abobani banengcondo bayasebenza bangangithele neCapberry futhi awuboni kulula ukuthi ngibavalele malume yami malume phila yakhe impilo kusemhlabeni umama wakho usaphila bongani usaphila unoshukela uproud now kakhulu sengihlala kule sofa lomuntu owana basampinye nangimpinga ayitshitha bangilethela nendo wami usulizana ngathi ngibetha something bangilethela nendo manje nami umdala kimi ngabathi uthena mathi ngeza ngathi uhleli phezu kwendlu lapho abamlini /Maro siyabonga mntaka baba bonga mina to honor the podcast ithe iphondo malukhwaza asabela siyazi nama celebrity abanye bane tendency yokuchoma ngeke kuma uri ufuna ukungikhabrika asukhabriki. You have a story to tell. We are self-made production uyabona nawe siyazenzela thina idladla lami leli ngalithenga ilifa labantwana bami leli mara ngiliuser to create a platform for abantu abafana nami nawe nabanye to come and express themselves, share their skills, each one teach one and each one teach all. Anyone who wants to showcase a talent yakhe or maybe have important information to share with the people are welcome to our podcast. Siyabonga mfethu. Ngiyabonga mfethu. Indaba zethu angeke siphele. Mina ngiyazi manginawe singasha 5 days sathi minyaka simashizila sokusireka. Mara sizaba nepart 2. Ngiyabonga mfethu. Ngelilanga inkosi kubusise mfethu. Before uvala yazi ngithandane to nabanye abafisa mhlamba ukuza kule show yakho yonke into icala incane igcina inkulu like into evele yaba so for the show yakho ayisizwe wena kuphela or wena necrew yakho or isiza sonke even nami self ngifila manje ukuthi ngincedakile ngithole iopportunity bengayithola la mina ngisumuntu ovela emaphepheni noma endaweni ekanje ezenza ukuthi abantu bangibuza ukuthi silethe wena kahle kwenza uphumaphi wenze manje sengibajelile abantu bebayazi bongani masela bongani ukuthi kahle le awuthi ngenxa yale show le so nabanye emakhaya bafethu obviously mawuzizwa na ukuthi you've got a story to tell ayakuthi mawuyicelebrity phela I believe ukuthi no, it's not for celebrity. Ngibona everyone. Ngibona nabonjivani nomunye bekahlanya seka right ngiyambona ulami nje kwenzakalani mawurenje uthatha zonke izilongo hlanya kahle but ishow yakho mfethu ngiyayibonga this is the best show ever ingenga because ngichavulwa ngesikhathi le ndaba yabo inflation kanti infection umuntu akazazi na inflation or infection azi ne inflation la ngibona abanye abantu bayathanda into abangayithanda so ishow yakho bafethu nekhulu yakho ngiyabonga kakhulu bafethu ukuthi nengikhethe ningenza ngifike special bebethi abantu bangikhohliwe but bamdonsa uma orange bathi baba sinawe nayi platform tshela abantu abalubabuza la makhochi so I don't think kusazoba nomuntu ongibuza ukuthi konje because le show abantu bayalandela and uyaphusha nekhulu yakho mfethu ngifisa ngathi yena lo nkulunkulu besikhuluma ngaye ahlale la ngala ekhaya kaye ezinye izisala nje asho umoya ongcwele thina sabe nabo Jesu abanye babe nonkulunkulu la asho umoya ongcwele usale alright akupha amandla nekhulu yakho mfethu nibe brand nokungiphatha ngemphathe yadliwa lasidlile sigawulela kufana le ungivuselele ngiyesontweni so bafowethu njengoba ngisho ngubongani Maseko ngicela nisubscribe bafowethu ku Israel Zulu nizoyibona nje information nizoyithola but please bafethu support ikasi mfethu sivusane nami nengibheke okwamanje ngenze House of Zwide bangibiza uProject so isupport yenu bafethu nalezi zinto bengizikhuluma ukuthi asenzeni something yethu hayi njalo silandele ingamba asenzeni something ubelieve kuwe mfethu ningakhohlwa subscribe kuma Israel chipi ma wathi push kusheshe themba lamahomusha isandla semfene banana dashboard manual executive 325 chesa subscribe asekhona lento yatholakala all media platforms ngazi bafethu ngiyashaya nami ngisaqhubeka ngisaetha uzongithola emadanyana aluta continue phambili ngathimburinga phambili ngawolo subscribe Israel Matseke Zulu podcast.